Moda, kozmetika, trendovi, zdravlje, lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijet ljepote HR. Pozdrav svima, ja sam Maja Šuput, a vi svi skupa brzo na internet i kliknite na svjetljepote.hr. Super je! Nema sumnje, kada su teme medicina i estetika, hrvatska metropola ne zaostaje za vodećim svjetskim trendovima. Potvrda navedenog je i nedavno održano stručno predavanje u organizaciji tvrtke GimMed na temu primjene inovativnih tehnologija u estetici, nanofrakcijskih radiovalova i multipolarnih radiovalova u kombinaciji sa magnetnim poljima. Potaknuti sve većom potražnjom naših klijenata za modernom tehnologijom, za znanstveno dokazanom tehnologijom, odlučili smo da je potrebno ipak malo više od izdavanja brošure ili novih materijala. Dakle, predavanje ovakvog jednog eminentnog stručnjaka koji u svom radu koristi preko 60 različitih uređaja je bilo zaista neophodno. Predavač dr. Pablo Naranjo Garcia, voditelj madridske Elite Laser Clinic i ugledni stručnjak kada govorimo o području laserskih i radiofrekvencijskih tretmana, prisutnima je predstavio inovativne tehnologije dermoestetskih uređaja Venus Legacy i Venus Viva. Izraelsko-kanadski brend Venus Concept rezultat je suradnje najpoznatijih svjetskih stručnjaka na području estetske medicine i kozmetologije. Sa sjedištem u Izraelu i podružnicama u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Argentini, visoko je pozicioniran na svjetskom tržištu dermoestetike, dermatologije i kozmetologije. They came with a huge investment on research. So they took the best benefits we had from the old technologies like the radio frequencies, and they developed new ways. They came with the real octopolar technology with the vacuum inside the device, but also with an amazing technology called magnetical pulse. It's a technology who helps in the dermis the production of new collagen to have much better result in shorter number of sessions. So what's Venus is the present and the future. Venus je trenutno najveći estetski brend u svijetu koji se bavi proizvodnjom neinvazivne ili minimalno invazivne estetske opreme, koja ima jedno od najvećih broja FDA odobrenja. Predstavimo 4 uređaja najnovijih tehnoloških dostignuća. Venus Legacy sa najvišom razinom funkcionalnosti i učinkovitosti. Venus Freeze koji upotrebljava kombinaciju radiovalova i magnetne terapije. Venus Swan čiji se rad temelji na radiovalovima te Venus Viva, dermatološki uređaj za nanofrakcijsku radiofrekvenciju. Navedeni uređaji namijenjeni su tretiranju lica i tijela za anti-aging, lifting, anticelulitne tretmane te probleme bora, ožiljaka, strija i lokaliziranih masnoća. Prisutnima je na predavanju predstavljen uređaj Venus Legacy. Venus Legacy is a new way to treat body, to treat cellulite and to treat local adipose tissue. They merge real octopolar radio frequency with the magnetical pulse with the vacuum to be able to put the energy more or less superficial, to have increase of production of collagen. Imamo jednu tehniku koja kombinira radiovalove i pulsirajući magnet sa vakuumom koji nam dopušta da ulazimo puno dublje nego što možemo sa drugim tehnikama i djelujemo i na samo masno tkivo, ali uz jedan kompletan kontroling kojem grafičkim prikazom na ekranu možemo cijelo vrijeme vidjeti da li će naš klijent imati rezultate. Koji je princip rada uređaja Venus Viva? Nanofrakcijski radiovalovi koriste 160 iglica kako bi ulazili u kožu i kako bi penetracija radiovalova bila čim bolja. Dakle, govorimo o uređaju kojim se rade maksimalno 1 do 3 tretmana, jedan anti-aging uređaj primarno za lice, ali se koristi i na trbuhu, odnosno gornji donji abdomen, nadlaktice te nekakve manje regije na tijelu. Tretmani navedenim uređajima bezbolni su, neagresivni i 100% sigurni, pogodni za tretiranje svih tipova kože tijekom cijele godine, trenutno vidljivih i dugotrajnih rezultata bez potrebnog vremena oporavka. Stručni predavač iz Španjolske naglašava prednosti uređaja brenda Venus Concept. Many of the treatments we have in the market, they have good results, they reduce the volume of the patient, but they increase the laxity. So at the end the patient is not happy. Here we have the benefits of both. We reduce the volume and we increase the tightening of the body, so the benefits are evident for the patient. Dojmovi o suradnji s tvrtkom GimMed iznimno su pozitivni. They told me, you are not here to help us to sell, you are here to train our doctors and to do a masterclass and to help them to choose properly the device they want, but give them a true information. So this is very, very nice when someone gives you the ability and the possibility to be totally scientific.
Formula uspjeha zvuči jednostavno. To be able to look for the necessities of the patients, to give them real information and to try to give them the best result as possible. Neupitna je važnost educiranja struke i predavanja poput ovog. Ako imate dobre tehnologije s kojima ne znate raditi, ako ne znate postaviti pravu indikaciju, nećete dobiti nikakav rezultat. Znači, znanja nikada dovoljno. Tehnologija se strašno brzo razvija, prema tome na ovakvim predavanjima gdje smo u izravnom kontaktu sa najnovijim proizvodima u svjetskoj beauty industriji, sve ovo što smo čuli vrlo korisno. Svaka edukacija u svakom poslu, pa tako i u ovom, zaista nas vodi naprijed, otvara neke nove ciljeve, puteve. Ova radiofrekvencija nam otvara ponovo nove mogućnosti, puno brže i uspješnije rezultate. Doznali smo i kakva su iskustva u radu s uređajem Venus Viva. Venus Viva je potpuno nova tehnologija koja nam omogućava da radimo velik broj indikacija za koje su nam prije bili neophodni laseri. Uspješno organiziranim stručnim predavanjem, tvrtka GimMed ponovno je dokazala visoku razinu profesionalnosti poslovanja. Ako se želite istaknuti i biti bolji od drugih, morate imati znanje. Jedino znanje je moć. Na kraju današnje priče možemo samo zaključiti kako smo sigurni u uspješnu budućnost uređaja brenda Venus Concept i zadovoljstvo i brojnost njihovih klijenata.